above all singacela kubonga Longadulu sibonga umdali asikakhona ngemandla ethu kodwa ngikusekelwa nakunganyelwa nguye ngikho mhla boshambeni le project sicalile kalobamba kumadima sistrugglisha nangema funds but namhla siboshambeni ngaye uNkulunkulu singoma ukhulu baka Happy Utility Stores mina ezikhocha ngicali ke kuyithatha le ngomesha ngicali kubala na icala le ngomeshi 2017 ifika ngayithatha ifika from 2017 up until namuhla it has been a long time waiting. It has been coming. Kungaba kubonga kakhulu baka Beauty Stores kuba nase for this so many years. Baqhubeke basechase. Siboneke nama team la khonile kuba boshambeni eTikotsintawo afika namuhla adlala la uNkulunkulu bengakithi usihambele ngetulo it's never too late to try again and next year we hope Happy Beauty Stores tabe sola khona. Uthi Mr Henhood bayathokoda ngokusponsorisha futhi bayabuya nekubuya ungatsini kulomnyaka lotako utawuphinze ube ku long time waiting noma utabuyifuna nakule episode lesicalako nalena siyayifuna kwasho slogan sale tournament nalela mnyaka lotako nayo sibe solo siyifuna nekubonga nje bakahoho kunganaki phela ema senior teams but nathi sima development baqhubeke basechase basifunele to sponsor kuhamba lichikithi especially kalobamba si legal developer so fast so nangabe nje Happy Essential uyabuya nangolomnyaka otako kulithuba lelihle kithi lokuthi siqhubeke showcase abadlali bethu ngibonile nabo director babo coach babafikile la babuka a few players baphika kulisathatha lelihle lelo because labadlali laba bascoutile sebatawukhula nabo ngebhola bakhanze ukuthi sebeyasitakala ngempilo because akusophela sport le indlela yokuphila especially kithi sine lesiyithandzako. Yeah coach kufuna coach lana wesihlangu wena uyakhula uyaphambili ka coaching timpepha takho setime njani coach ngoba nayo nganyelanga ufuna sidlale le clip lena sesikubona ucoach ema senior teams sesikubona na national team nakhona so uvela timpepha time njani coach ema classini uyaya yini kuhamba njani noma coach ngelikhono ngiyaya emaklasini nyalo nje ngiattendela ka intermediate ngiyaya emaklasini nginaye basic ngiyase ngattendela ka intermediate. Okay ngalabanye amagama kuyakusitha vele lokuba ngulo emaklasini kakhulu amaclass amcoka because without le qualification lelikhona noma ngabe unalo ukwenza ukuthi uyavaleleka because yonke into idzinga sikolwa so it's very important ukuthi semaklasini endakaduna kangako ngeke ngivele abanye bathe ukuthi akukaduna kangako FA uyasihlangabeda kakhulu ikakhulu kathina bakahoho lama courses ayafika every now and then so kungaba khuthatha nje labanye bo coach labasakhula njengami ukuthi balandzele le class ngoba lemcoka ngilo leligcina likubeka lapha as a coach as an individual nje uyakhona ukukhula.